Maita, o Marimar, awang balitam no nakasublida di Manila dagitay feeling artista nga bakasyonista dito'y barangay Tayaw. So far Maita dagiti daduma lang, fully book gamin si ka. Aya, ni Catherine ngay nga ta, baka awanan suna. Apay ang momot. No adda na balitaam nga naparusukan niya babae nga na arte dito'y barangay Tayo, amom no kanya adda pay la isuna. Sa bagay dagitay daddo mga ta nakapanaw dan. Wen, nagpapanaw dan may ta, tano, agarte-arte da pay lang adada dito'y barangay Tayo, makaala da nga talagan. Apay nga tama gaming kas Jaydan aya. Wen man may ta, makakita dalang mo dagiti tattao ngay nga agtutumpong ko ibagada kidi nga pagkikismisan da kanu isudan kunam lang mo no madida nga chismosa mula noon hanggang ngayon. Tiki na chismosa da ngarod ko mula ulo hanggang paa. Isupay nagimas dalakit di gaminan aya nga haya po ag nervyosak si ka Marimar. Relax ka lang friendship. Mabwisit ak garod no malagip ko, lalo data ni Catherine, ag burburak ti darak kinyana. Isupay amoy da kay ngadwa, pila adda ti makitkita yu. Makapairita garod. Ag kidem kayo, tapno di kay nga mairita, danga kay nga talaga. Kano ag kidem kami antik makitkita mila tama iso di panuno may. Da kay ngadwa, di kay nga may ibusan talaga ti rasonon aya. Iso nga hangko nga mababalaw ni Mrs. Amaduling nga talaga nga mabwisit kinyayo dagita nga galgaladyo. Nalaing kam lang maiso kas gay. No data ko mapaglaingan nyo kay ipakat yu tinasya at di mayat. Hangka nga sumong baton. Apay gayam martes pela tatak adda kay man dito nga para wara-wara nga dwa. Apay nga di kay man nga sumreken. Awang klase antay. Danga, idikal man ti holiday hanga tata. Awang klase. Interay dadikal man joy ospital ni Mrs. Amaduling. Madikanon may tanga talaga. Kaasimot aya. Wen Marimar. Agpaiso maladagita. Wen anti agpaiso. Kitam lang aya. Pima ngarud ani Mrs. Amaduling. Nauyong mo gamin nga may sama iso nga kasjay. No kas tama gamin kas laking nyayo at igalgalan ti estudyante ka awan no syakti nagbaling nga mistrayo talaga nga agmauyo nga. Da kay pailaang nga dwa ka awanen siguro mas kaya tagpayin ti agretire nga nasapa no syakti mistrayo. Talaga nauyong mga may sa dati ni mama. Uray ni mamang ko, ag BFF da nga talaga aya. Isupay isu si kamayta, hangka nga aguyuyong Haang nga talaga Marimar, hanta nga tultuladin isuda. Intala tag milk tin, tan.